India ki Prime Minister Narendra Modi Guwahati da lae tuan ba koi airport koi ki sangha bagi tauram ni mokhi le post hana upgrade to bagi Prime Minister phongdokhiba phom se pona phom pau se yaure Modi na Guwahati da wangang bada India ki chaokhatpa da awang nongpok na anouba gateway ma oirakle haina sinthari haina watorga phonge marui na ngarang ge nimisi awang nongpok ki na Assam jauna khwai digi nungai ba adum nimit nama hoigadabani haiba nimit nama logo su yai Sakot begin kumay ang mo ina logo daw niya family. Hawjing si awang nungpok ki hara kanda Manipur sujo awang nungpok ki saruk amani Manipur si kara ba film de lady ge si koi khangna rabani chahi ani ga tha tare phajala ba situation ni Manipur ki issue si hawji faw da karim ta solve taw ngamdri. Awna mamang da lama kanda issue si ki matang da karim ta hairam dre mayam ne expect to ruba mayam su tokre hawjing si mu hawki ba tang tara mari da MLA mayam ma BJP ki kauraga da unarure Class low bugi mong da ada pamaga mayam na tawraga tawbu study la kan da di yam phajaba khoi positive way from su hana gi chief minister na phongdokhiba si leire haji leiba Manipur ki situation awang nongpok hara kan da Manipur yaw da bra Manipur issue si haji faw da loisin na thami se ozagi meng da kari ne na khali makha ta poti khoi IDP ki kari su lakke ado ahan bagi Narendra Modi na phongdokhiba prime minister phongdokhiba fam aduga Manipur ki oire film haji leire film sina kari no haiba sida ozagi ba kari mo nem thami Ako'y nungai si Honorable Prime Minister of India si Assam da di tuwi nila ikaw mamang su lama bani Kaziraga da katsangdana Rhino Tunga aday yung Kazanga National Park da sangdana taroma bani ko do ako'y mani aduga yamna Assam ka di masikan ni everything is depend on the correlation between the chief ministers council minister of that state and the prime minister ki porida Asedana ako'y tatana haiba masigi laina si ako'y si neglect tawbire discriminate tawbire fazana khanbide si diba mayam haibi si assume dum sumni aran bani aina haisna kanoni waklun anini amana prime minister belong to all of us ni prime minister ako'y ju prime minister ni mo ju prime minister ni ako'y puno ki prime minister ni sima the prime minister na su state singsi whether the pick kera saugera he should be treated equally Assam dagi di MP trying to sali ako'y dana MP ani kag sali MP ay rai saba yaw jadda na jabani ana adugi potu da moina trying to laibani na moina hen important piba number gi game ni India is nothing number game aduna bo Assam pe notice di Assam na khwai gi maru he kai no number of MPs moina yam bani na number gi game si da moina katang ako'y dagi hen gre adum upai leki adugo tawuna bu constitution of India da di madu di yaw bunati irrespective of size, irrespective of number of Lok Sabha seats, all states should be treated equally. Adugi potu da Prime Minister na equally treat on the topani, adugu ako'y no ubo di madumukti toktre. Manipur su lakpi na Prime Minister, adu su mamingi wena sum lakte adugi lakpi wane ba ko adu lakpo da su tudugi yam decisive way ba, adagi ako'y mayam na lakpukhaning ba, adagi mayam na pakalaning ba thabak forum adu madi thoyok na kanto yawram tre, just lakpi ramaga mayam awa kara tabiraga adum kathokbe wari ne ko sigi port ama leiba ana masida ne khoina nungai taba khota mayam whether we are the part of North India whether we are part of India kind of wang mayam pa thori si ana adum we are part of India ni ado khoina tawbe ya base akhoi gi lengak paibi ramba sing aduga hojik su anouba sarkar ama popular government ama laglaba yai haidana asa tawbiriba mipung khuding na akhoina tab government promotion to the Yobi Gadaba, Chief Minister Obigadaba, Council Minister Obigadaba, Cabinet Minister, part Obigadaba, other means now. Constitution, but the Kangma Masang, Masi Kang the Bagilana put the Nanis, and Masi Lainas, it's with the chronic way, last stage yore, other than Masi who lying on Changeva. Aquid Apic state ina, we should govern Manipur in accordance with the provision of Constitution Matuna, Manipur to govern the Chakeko. Ako'y hujipokta ako'y da apic state ako'y hek India da pula po 1949 da India da merge tor patagi nasi phok the union territory hana parsi state oire the union territory lae the state phagi 1972 da aduna masida ako'y na nongmata constitution din nai daruti ngasi bokta ako'y assembly gi floor da adagi assembly gi wangmada ako'y MLA sing ako'y gi chief minister sing puna bangna constitution jina kari piri ako'y masigi manung da karamba law pass to yai Manipur si unified oiba peaceful coexistence oiba adu yam inclusive of land law le ko law and order phanana ba
ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯐꯕ ꯂꯣꯁꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯝꯗꯦ we never enacted good laws in Manipur ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣ ꯁꯦꯝ ꯔꯥꯏꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯉꯥꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯄꯤꯕ ꯂꯣ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯈꯖꯤꯛꯈꯛ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ we never sarkar kamai semdoino se constitution de iraga lejabani 100 article 163 amasung 164 da yaujabane president rule se kaino haide article 356 da yaujabane president rule se kayam ko thamba yage haise jo article 356 ki clause number 5 da yaujabane maximum da 3 year aduga 1 year cross to taragadi article 356 ki clause number 5 da piba two conditions should be fulfilled. Siam lura bani ko Manipur is now critical juncture. Moina di sarkar moina di da khushu yaujari ni we are belong to the government. Aduna sarkar semgani ena khalise February ki tang 12 2026 ki manungda akhoi gi anouba sarkar ama semagi baton tawduna khotana wasak lahogda taragadi madudi ge cross akhibada February 13 dagi di we are entering the zone 1 year plus president rule 1 year president rules normally 1 year ka thamu na constitution yauje ade helak taragadi 1 year de hen by the 6 months next sangdok puchita amuka sangdok hai taragadi article 356 ki clause number 5 de yauba two conditions should be fulfilled tawdong ne adu tawda taragadi Manipuri assembly de dissolve tawraga fresh election tawya bagi port si yam naksal abane this is a matter of 2 months ka ngai abane aduna yam lu bani da aduna masi punamak se constitution je khangdabadagi constitution je khangdagi leba ngakpudi yararoi leba ngakpa je kemete governance by the provision of the constitution lo yawbani haibadi Manipur nongmai kapa issue kemete ne constitution da public order is state subject ni police is state subject ni aduna police tu ga public order tu pulaga law and order oini state na ngaka do ni union government nga oi union government kam ga ngaka ne hakanda adudi national emergency law for 352 lairaba adagi 355 lairaba 355 de su moina ekta changa tawdungate 355 laita ga su moina in the era of civil power mating pamui wari ni adudi state government state government ko governor rule to wiriba president rule 350 still that is the government that's called state government ni ada moina to doine ba tawbus ana ina khambada state government is a sound of India as a federal structure ina state are the unit of federal structure state sim yam lingba constitution jam khangbam sange state means Manipur Assam sagi Manipur si part of notice la ka haisi Assam khange ba Assam knows law yam pass taw robne Assam gi maroi ba adagi amasida amasu lena akhoi di apik state ni hana India na su mirai bilen lobe akhoi na su akhoi inferiority complex Maharashtra ki chief minister duga Manipur ki chief minister ka constitution de samane mas equality all chief minister irrespective of color irrespective of magi body weight irrespective of magi mi yamba yamda ba kam da kai ti chief minister equal ne ba akhoi na adu khan bangam dre adu picture gi na so ga taning da wang taw na prime minister unaba su kire president unaba su wanga mangam de sente ja wanga ngam de ki man gre ba mi gi asami chief minister Hemanta Biswa Sharma di prime minister ga phone lokhat ni hello na haina wari mama na bodo maina wari sanari ne mi gi dia suki mati mogi correlation mogi relationship se yamna same position da wari status sam do wari sana gare akhoi gi na amana sim thak ta lera ga amana singkha da lei bodo maina wari sana re bakta ga iskori akhoi gi thak ta lei re mi gi na I am this you are taw kensek tong ni wari sana gare idak nakpa Mizoram chief minister ku la du khoma se till then he met prime minister 17 times tara unagare unari dusu yamna coordinately khomaga makhoga karna talaga sa glass ma pai minaga aku imana masing wari sana badu bai nuai wari ji sana yeba ko adun aina khambada si akhoi gi aigi personality amasung
constitution na ije piba right ni I am also representative people, you also representative people, prime minister is akhoi mayam khali na tro he belong to us kind of mine wari du saga da bada akhoi na pangki de ki na khoi si hai ga da wa don hai roi adagi di hai da wa do hai jalamani adi mi hai bu da yes ta ga tu ne ko si gi relation ni do Assam na ka shu akhoi di hen banate historically yeng bada Assam ga khoi ga do manana chatminabani moi legacy lay ko ju lejabani ado Assam is a big brother ni Norris haragadi Assam first ne Assam na haibu na chatkadoi ne masi akhoi na onmani ado aina khamada this Assam the prime minister sapiba well good yam pai Manipur naksalabani na nomuta su Assam the lay ne miko mata su ma Manipur wa khan su na khalam go ma kaina bu Assam and Manipur si just kilometer khari wani ado aina khamada Assam yok slai su yam pai oboda bu and there's no single word from the prime minister. I kamada lerangani shoidana there is something mind of prime minister the lerangani adugu madu suma pan thok the wani to kari hoigado bono we hope afaba origin na mana koina khal.